Nga nnda ha u ḓura ha vhutshilo ha ano maḓuvha ma Afrika Tshipembe a vho ngo vhuya vha tenda u salela sa izwi uri vhusiku sala nḓuni vha gidimela mavhengeleni vhukati ha vhusiku u doba zwino na zwiḽa. Zwikolodo zwa miḓini zwi kha phesenthe dza 40 ngeno ṱhahelelo ya mishumo i kha tshiimo tshine tsha tou vha ḓivhazwakale. Vhukati ha vhusiku vharengi vho vhonala vho no thoma u fola miduba nga nnḓa ha mavhengele uri vha kone u doba kha luhafhulelo lwa ṋamusi lwa ḓuvha ḽa Black Friday. Musi tshifhinga tsha u vula tshi swika vhaṅwe vharengi vha vha sa khou vhuya vha tswea mihumbulo. The item that I was looking for is the price is pretty much the same because I was here a few weeks back. I've just been keeping an eye on it every time I was around. I just come in just to see what the price is looking like. So after coming in today, it looks like it's still in the same range. Mufarisa President wa vhengele ḽa Game Andrew Stein vha ri u ya nga ṱhoḓisiso dzo itwaho kha vhadzulapo vha madana 5.5 dzo sumbedzisa uri vharengi vho lugela u nga livha mavhengeleni nga Black Friday. We did a big survey and almost everybody that we interviewed said that they would shop both online and in-store. And we can see from tonight that certainly in-store is still there for South Africa. Vhaṅwe vharengi vha ri kale vho vhuya masheleni u itela ḓuvha iḽi ngeno vhaṅwe vha tshi ri vho sokou taka uri vha ḓo u vhona uri vha nga doba mini nga masheleni aneyo ane vha vha nao. Save for Black Friday, and honestly for the past couple of years it hasn't, but today I see a lot of improvement compared to prior years. I didn't budget for it. I just saw that the store is open. I stay around, so I decided to come and see if it's really Black Friday. Vhavhengele ḽa Game vha ri mitengo yavho ya Black Friday ndi mitengo ya vhukuma. Vhaṅwe vharengi vha ri vha vhona vho shuma vhukuma nga u vuwa vha dzhena fhasi u yo renga zwine vha ṱoḓa zwone.